Kinong elam bat kirkhot keseng Neutrap National Youth Front HNYF haka arpun riu terik naitung kilabat bat pensange ha tengar ya ki kali turis bat kitu ki bawan na Assam da kecing temu banet ka shikitan seora bat dauki. Mardor ki pulet kilawan ban penbet ya kini kecing le jengir khot ke HNYF balara kat tu kat ni neki Shasadar Police Station Shillong ban penlong ki jing thokit. Kalik kawan jeng ki kali turis kala yat bet kumbajulong man kasngi. Ki pulet kila syai kini kali ban net shi ki jaka bekitemu ban yalam mi kinawan kai syakilom riwar sora bat penursla dauki. Ubak sadon belak presiden ke HNYF Ulawan Marmar Shasadar Police Station ban pej iki dikhot jeng keseng jeng u ki bala syara syathanat ndrei syamla syayu ban rung. Hakwe pat kaliang ubak Alan West Kharkongor Chairman ke Meghalaya Rural Tourism Forum ula khot ia kejingelang bekerki ha kapor khat arbaji pedengsngi haying darbar lait kro ye kirang basnong na kathan seora bat penursla ban ye perkhat ahlor kejing persyang jeng ki brio ban pensange ye kalik kawan jeng kinong jengok kai perthai je seora bat penursla. Chạy bên rêu, nhân cái siêu. Chạy bên rêu, nhân cái siêu. Lâu ơi, con cái tiêu. Vamos lá no topo do Rio. Vai, Thank you.